Hello TUNI cookie news in vezo se na bon chawin lem ne win TUNI a hi north east chungchang boidan ho hin sei kit noi ten ni hla lang le jan lang le itiam khana phat in eva update ho hong thei kit na hi le igam sung ho boina a hi lo le imi pi hon iti pan ila de hom ti ho neu cha hin ho lim kit naw tin tu video a hi le MHA in Home Minister of Home Affairs in 30 days sunga phat ate pe kit tai ti a hi in hi chi 30 days ipi bola ate pe kit hitam ti ai le phat ma sa chu Pakistan to nasata boina ahung laya chu Pakistan embassy a hi in office za chom a hi in chule a citizen ho jong hi gang thei lampe na India a kona na pot diwa hi 24 hours sunga office ho na kha diwa hi ti a hi anna bol a hi in a hin la hi chiwa Pakistan ho akino do zowa jong hi boina aphat chenga hi a jing na lain chule Pakistan ti lova Bangladesh in jong India gi na anna bol pen chu tu ni chana hi India in asu mello a hi in hi chi chungchang ho hi hoita khol chilna a hin nei vin a hi le tu a hi Bangladesh ho jong hi ni som thum ka a hi thei chana state tina hi special task force ki sima hi chi ho chun illegal migrant ho ti chu Bangladesh le Myanmar gama ko na hung lut dan di lo ta hung lut ho hi agang theilam pe na hol do a hi chi ho hi nung solding to gon anei ta vi ti ho jong hi mo a hin a phat ma sa chu Bangladesh leader pa hin China ho aga ki mu pi wa hi chi China ho aga ki mu pi wa adna thu sei chu hi a hi le Indian state sunga seven sister north east sung hi rented tabang a hi ti a jong hi ana sei a hi in ti chu landlord a hi chi hi rented tabanga anabol a hi in hi chiwa agam nei pen chu a hi la Bangladesh a hi ja a chu Bangladesh in gam hi hung ki ke ding hi chi to bang hi a map hi ding a hi ti ho chan ge jong chu map ma chu ivet na hi la north east a tam zo pi jong hi Bangladesh in aloi la a hin a to kha lo chu Arunachal le Nagaland Manipur ti ho ato kha lo hin adang cheng hi ama ho gam da na hi akiji lut gam ta ve ti ho jong mu a hin chule West Bengal gam izan ham khat jong khu ama ho gama anaji lut no ven hi ta chu hi chiwa hi China en nin ki thopi ven develop nin bol ven kei hon hi chi gam ho hi ila de wa hi nang hon ake khat kila ta ven ti a jong hi offer hoi ta he an bol ve ti ani chi ipgm tele masanga pa na Bangladesh hi India product nga ko na hingu a hi in hi chi chan gei ahung gei naw jong hi Pakistan le Bangladesh nasata ki hending go ahung ke daulai wa jong chu India in nasata Bangladesh an support jing a hi in a hin la tu a hi avet na hi le a government Bangladesh government jong hi ke a prime minister no jong tu ni chan ge a hi nong lo thei lova hi che pa hin apan mon alo a hin tu le tu a hi Bangladesh hi ama hin vai po a hi in hi za chu India hi akidi dinga hi la Myanmar koi ham ti hi ahola China to hin hi ta hi gaki khut zo ma India su ke theina ding le ama ho to gon alol hin theina dinga hi pan alajing ti chu a hi in tu hin detail the win he theina di win hin sailo hen hi chiwa jong hi ga velo chun Indian Express in jong ana say in the new Indian Express in ana phone na acha hi le Minister of Home Affairs in direct nga special task force sim ding state tina hi chi special task force sim ding Bangladesh gam sunga ko na India gam sunga illegal migrant ho hi tel do a hi chi ho hi 30 days sunga hi su thien ding ti hi to gon anei tai ti jong hi mu ai ni chawai ga vekil lo chun the Indian Express in jong ana sein Ministry of Home Affairs in
hita chu ni som thum phat atipia hi chi limit hi na khokal thailo diwa hi chi sunga hi illegal migrant Bangladesh apana hi han Myanmar ko na hi jong le hi chi ho se hi abona nung sol na ding to gon na nei diwa hi ti a hi Ministry of Home Affairs ko na thupi na ahung tai ti hi mo ahin phan masalai video ho a jong su hi chi cookie news ma hi na sayo hi in chicken neck ti a ke he India me ma an niaw na lai ta huga velo chu north east hung lut na kon khu hi chi lai la jong khun Indian Army hon advanced technology ho mang cha a phat chengin exercise a ball jingovi ti ho jong chu in a sayo a hin chule hi chi Pakistan to iki do zo wa jong hi a phat chenga mock drill aum jing hi PGM ti a jong hi mi tampi kilung dong a hi in hi chi chungchang ho jong chu in sei dewa hin tu a hi Bangladesh le Myanmar ati na a hi Mizoram jong a hin to kha hin Bangladesh ati ting le Bangladesh mi hi Mizoram gam sunga hi ham ti a jong hi question in ei mai thewen nge he sa wa hi in Chittagong gam sunga isopi u inau gen thei ta hong zama Mizoram gam hinbel ho jong tampi umo hi in hi chi hoti lova chu Muslim ho hi umbe se lova hin Muslim tam na chu hi la Assam hi in Tripura hi in hi ho a hi tamu hi in hi chi lai mun ho jong hi tu a hi Home Minister in thu api na chu Ministry of Home Affairs in thu pi na chu 30 days sunga na su feldiu ni cho zo si na nung sol de wa hi ti a hin la Mizoram gam hi isei ma bang wa chu ama ho a hi niau cha excuse a hi in aji chu hi chi gal a je a Bangladesh gam sunga gal a je a chu imi isa a hi ti a Mizoram in isopi ho chu analimova agam sungova a sa wa hi hi chi ho wang hi tu le tu a kinung sol pon tin ahin la biometric hoi ta ala ding ahi lo vai le hi chiwa a sungova ATM khatna Aadhaar card voter card kisimova city danga achiwa hi jong la hi cho jong chu het do ding ATM khatna gal ahung thip ding le ama ho jong nung sol ding hi ti ho chan ge a hi ga na ahin nei ta vi ti ho jong hi het thim dewa in se in tu le tu a hi na sata a civil defense ho jong hin training anei over a phat chenga hi north east gam sung hi alert na umu a phat chenga hi mock drill ho ki bola hi chi to bang ATM khana hi chi ake bola Bangladesh ho hin north east gam sung attack hin bol go no wa hi jong le mi pi ki ven theine ding ti a hi a phat chenga Ministry of Home Affairs thupi dung juya chu mock drill ho hi May 7 a patna hi anakipana civil defense hon lam anakaiwa mi pi ho hi ki vending dan le gal hong omai le ET pan la ding ham ET ki sel ding ham ti ho to gon ho hi amazing wa hi ti pa chu I het theine dewa in se on mi khan khat chun Bangladesh India le Pakistan ahung ki dawa chu Pakistan in India hin attack khan te ti a mock drill ki ball ham iti la tu a ki chai nunga peace sign a ball a hi lo le ceasefire zawa jong mock drill a ki ball jing hi ti jong hi ni sei mai thewa hin hi chi hi Pahalgam terror attack zawa patna nasata Bangladesh on jong thupi nei ji wa chu tu ni a hi Bangladesh to I chan ham khat ki boy theina thil ama hon gi na ahin nei je wa hi not I sung jong hi I chan ge ya Indian government in hu do theiding ham ET van bit theiding ham ti to gon ne ya mock drill ho hi May 7 a patna hi anaki nei jinga tu ni chan ge ya hi mun chom choma civil area ho a hi lo la Bangladesh to kinai deu ho hi a phat chenga hi mock drill ne ya ET pan la ding ham ET alam hong gina hi le ET ki vending ham ti ho hi kinai jing a hi ti chu ilung don lo na dewa iga sei beo a hi in a ban le hi chi hi event na hi le India ho hin nasata a dem na abolo hin Bangladesh ho hi a phat chenga Bangladesh gam sunga hi Hindu leader ho tampi akithat tai jan hila ajong chu social media ho ajong chu imu diu hi in Hindu leader khat hi thading a govin ana ovin tuila hi ana lut novin ana teli veti ho chan ge chu imu a hi
hi chito banga hi nasata Bangladesh gam sunga hi a government hi Myanmar gam sung banga hi fail a hi tain fail a hi ta chu military in control a bol ta banga hi umma a phat chenga jong hi Muslim ho hin Hindu ho hi a phat chenga etek a bol jingu a gam sunga hi propaganda cha chom chom Hindu hated words ho hi a bolwa ta so ana theza wa hin hi ta cho a bol je wa hi Hindu leader ho hi a phat chenga etek ki bol a hi in hi chi etek ki bol na chunga hi India in jong na sata don but na anei a hin Bangladesh gam sunga Hindu leader ho ki su gen theidan ho hi ana sein hi ta chu mun chom choma national ho news ho international news san ge ya hai ana the thang in a hi le hi chi hi Bangladesh in tu a hi reject a bol ti jong hi mo a hin Bangladesh reject ti a jong hi mu a hin hi chiwa hi Hindu leaders ho akithat ne a hi lol attack a ki bole ti hi zolenal a hi in hi chi hi abulabal umlo hi ti a jong hi a savin a hin la a mi gen theidan Hindu ho ha sat dan religion dang ho ha sat dan Hindu kewa hi po in Muslim ti lo adang se hin ha sat na I chan ham khat ato hin hi za a chu tu a hi arakhan army ho AA ho hu he deu hin Burma gam sunga ho hi che hon jong kilometer som ni lang a hi lo le za lang aga lut theina hu ipg ham iti a hi le a gam sunga wa hu Burma mi boulder a cho het na chal e ho jong Burma to boulder I wa Burma gam sunga I mi sa jong tampi hin hi chi to banga cho arakhain ho jong Bangladesh gam sunga hi tampi ama ho achi anam umu a hin hi chi ho ven bit na dinga hi lut jiu a hin hi ta chu pan ala jing a hi in Bangladesh gam sung jong hi government hoi ta ki form thailo a hi za chu a boya hi china ka a chu to a India in anakithopi aile India gam sung la beding a hi lawai North Eastern state ho abona la su ding ti ho to ogon a hin nei phat wa chu India in tu a hi Bangladesh gam sunga soplai ho jong atan thatai ti chu import export ti ho hi I macha thei ta loading in a kha na bol pi ta ve ti ho chan ge hi mo a hin hi chiwai ga velauchon Yunus in ana saina Bangladesh hi gardens tisu hi chi seven state Indian North East ho adinga hi ama ho anu apa chu Bangladesh bo hi a hi India a hi poi ti chan ge a hi a sein hi za chu China in a hi the a hi le hi chi extension kabol thein diwa nei ki thopi vinlang Burma gam Bangladesh gam sunga hi investment hin bolvin nin ki thopi vin sumla pai ka sat na ho hi nin ki thopi vin lang kei hon jong extend ka bol di wa hi ti a hi China hi nga thum na anei je a hi tu le tu din mo na hi ivet na hi le India hin mun thuma gal nei ding da na hi om hin alang khat na ivet na hi le Pakistan na hi in anoi langa ivet na hi le Bangladesh a hi in achung langa khat langa ivet na hi le chun hi chilanga hi China ho hi kit a hin hi ze a chu India hi na sata ki got na nei jing ko ma tu a hi pan ala jing lai a hi ti jong chu I het theine de wa I sei wa hi in chule hi chi Bangladesh in pan ala jing masanga ko na hi India in to gon an nei chu a hi la Kolkata a ko na hi ta hi tuipi chunga hongding Burma gam sunga sitwe kitina paletwa kitina lang ho hi ahin zot pading hi chewa ko na Mizoram hong lut ding Mizoram a ko na silchal lut ding silchala ko na Meghalaya lut ding hi chi rootway ho sim na hi chi hi Kaladan multi model transit ti ajong ki he a hi ni chi transport project ho hi na sata ngai to wa hin hi chilanga I chi a hi le chun ni chi Siliguri corridor hi het de wa hin hi ta hi akivel ting le hin pungka gate pungka ko lang hi ki zot ji a hin la hi chiwa ama hon a hi sap dan le hi chi lampi ahong ki hlun zawa hi le chun hi chiwa hi pungka nga sunga konta nga tiloi jong jiwin ni pungka nga sunga hi hlung theiding to gon hi chi hi kinei jing a hi za cho tu chunga India in Bangladesh Burma gam sung BOINA jong hi ipi bola pan ahala lo ham a hi lo le ha ki kum zo lo ham tunia hi junta a hi in a hi lo le civil a hi in
hoi chi zo support a bol ham tela hoi ma support a bol lo hi ama hi neutral a umjing a hi neighbor country khat a hi in democracy ading a jong country lien pen khat a hi nai a hin la hi chi chunga hi Burma gam sunga mi pi ho hin democracy del ka hi win a hi thei le ka neighbor country India jong hi the biggest democracy country khat na hi win a hi thei le nin ke thopi win ti a jong hi asap jingo a hin la India hin tu le tu a hi junta in a joding ham civil movement in a joding ham hoi chi zo hin a joding ham ti het hilo a hin azi chu tu le tu a hi junta ho to sign bolu a hin la hi chi hi junta ho support hen lang hile mi pi lung hlai lo ding agam sung nga mi pi ahung lung hlai lo ting le hi chi project ho hi hung fail ding a hin itiam khana junta ho ki tho pi lo wa civil ho ki tho pi kit hen lang hile junta ho to sign nei a hi kit je wa chu junta ho hin a sign chu hin cancel lu hen lang hile hi chi project hi chi la kit thei lo ding a hi je a chu tu le tu a India jong hi nasata a hi chi Burma gam BOINA a hi pangno mama ki tho pi no mama hi na hin la hi chi project anei je a hi I ati le hung su boi khadem ti a hi ama ho jong ki veng jing ko ma na tong a hi win a hin la India hin niau cha bo a to kha a hin hi chiwa hi Chainan jong hoi ta a junta hi hen civil mi hi jong le aki tho pi theilo na hi China te pipeline jong hi chiwa ko na hi sau pi ta hi Burma gam sung akim lai ta hi azot a hi in a pipeline no hin hi chi Middle East hi hen a hi lo le Asia country a mun choma thil hung kila lut Europe gama hung ho thau ho natural gas ho hi cho jo se hi pipeline a hung a hi za chu ama hon jong hi chi pipeline protection ball theina ding hi chi ven do theina ding a hi tu le tu a hi alanga koimalanga panglowa hi ta chu pan ala jingo a hi ti pa hi I het theina device se wa hi in hi lang hil chun tu a hi India in jong junta ho ham a hi lo le mi pi ho ham ki tho pi a agam sunga democracy umna dinga jong hi India in nasata support a bol ding a hin la India in jong project amazing lai a hi za a chu hi chiwa hi India jong hoi ta ki kum thailo a hi ti pa chu I het thim na diwa I ga sai sau ja mo hi hi chan chu Ministry of Home Affairs in tu a hi Bangladesh mi pi ho dinga hi ni som thum atep pi in hi chin ni som thum sunga hi Civil Defense Force ho hi hen a hi lo le Special Task Force sim do a hi chi ho chun state choma hi Bangladesh mi illegal ta hung lut ho a hi lawai le Indian phalawa hung lut ho mi izakai ho hi a hol do wa a gang theilam pena anung sol na divin thupi na zan hi chun Ministry of Home Affairs akona mu ai tai ti pa chu tuni het theine diwa Bangladesh chungchang le India in I tabang to gon anei hitam ti ho I het theine diwa in sei ho hi chan chu hi in zo lang le video in tha sem kit langole I gam sungowa thil so ho jong hin seutin jan hi a chu mai le ho hin nasata ki phinna ananeiwa media ho eilut sa po ve hi ti khut ti khat ti tiwa aza sei wang ven tu ni a jong chu anaveleu chun Siroi Lily Festival live ball chu Impact TV mail hei ho media mama hin hi ta chu azo anala hi ki chemo wa khut lang khana hi thil khat abol wa veilanga hi azat propaganda hi athe zengo hin mai hei ho lungthim hi eimi hon e pha lo da no hi hichiwa hi ei hon in a support kha kit jivin ei ho ke pal theina ding a hin sei ho hi ei hon ki thang atna in a nei kha ji pau jong hi dan di lo ta hi in hi za chu kanami te ho social media man cha dan hi thiemo hi ten ki veng deu hi ti jong hi avela kain sai hi in Pakistan le India ki boya jong chu kana sai ta in social media a hi inop idei sei ding a hi poi tu le tu a hi gal a hi in hi za chu hi chi chung changa jong hi I kamu ki ti mo hi tin eya dinga phachom lo hoi mo sei po te ti a kana sei hi in hi chi chung changa jong hi
operation sindur chung changa jong hi dan di lo ta thu an sei ho a hi lo le a hi lo langa khat ki vet sit na dinga thu an sei ho tu a jong hi Indian government in mi li mi nga aman tai ti ho jong hi mo a hi in za chu thu hi adi seya a hi lo vai le hi chi hi a hi mong e ti pa hi a phalang langa sei pa hi pathin a hi in mihim a hi in kidai so ke a hi thu phalo seya khat ki tu mo na thei khat ki na thei thu sei ho hi government in tu a jong hi avet la jing a hi ti pa hi isu mi lo divin kanami te ho ka hin te hin tin tu ni cookie news ve zo se na chung vin ka ki pai na bon cha vin pathin in phat thei na bo jing taw hen